باید نوار بگه سرورم کاروان میگه پنج پیش یه فکری بعد پس برید داشته عزیزم سر صف اول زیادتر باید بیانیه کسی میخوانیم در باره مشکلات از شما با ایما دیگه میره میخوانم دیگه دوستایی که پشتن پیش باید خود جدی. درود دوستای عزیز، حساسترین لحظه تظاهرات امروزی ما همین اکنون است که لحظه خواندن بیانیه درست در چند قدمی دفتر سازمان IOM و مخصوصا سازمان یونیسیار است که امروز نیروهای انتظامی امنیتی هم بسیار حساسیت نشان دادن و حضورشی هم که پررنگ پرشور هستن، نمیدونم چی رقم است و نظم و انسجام ما الحمدلله بسیار به صورت شکل سهش ادامه دیده و این مال هم دیگه انشالله خواندن بیانیه و پس از او شعار شروع میشه. Dear sir or madam, we are writing this letter requesting for a meeting with IOM Indonesia headquarters to discuss refugees related issues in Bahadra, Tanjung Pinang. Since the establishment of Tanjung Pinang refugee accommodation in 2028, we received almost no on-site. آقای رحمی بیرونی اشتباه میکنه لیتر رو نخوانده بیانر بخوانده آقای سرور اشتباه رو اگه درست شده دابا اشتباه میزنی برا یک شعار بیدیم اونجا برادرای چیز بودی سکوت کن غیر مثل که 2-3 تا بیانیه قرار نوبت و روی طبق شماره در فهرست باید خواندش و انشالله در صدد تنظیم هستیم، صریحا تنظیم میشه 100% انشالله و اثر گرفته خواهد شد. این Okay guys, I'm gonna read the statement of refugees in Tanjung Pinang. Today September 21, 2023, we, the Afghan refugees, once again came out of the street to express our plight. About 13,200 refugees and asylum seekers from different countries in Indonesia are registered with UNHCR. About 5,500 are Afghan Hazara refugees. These refugees are stranded in Indonesia since 2010. The majority have remained from 2013 and 2014. The absence of a durable solution has left these refugees stranded in utter this situation for more than a decade now. This has caused serious protection issues. 17 refugees have committed suicide since 2014. 16 out of the 17 suicide cases belong to the Afghan Hazara refugees. The ongoing authorities against Hazara people in Afghanistan has been a significant factor in the toll of suicide among Hazara refugees in Indonesia. Almost each of these Hazara refugees has left close family members, a mother, a father, a brother, a sister in Afghanistan. Tens of others have died from lack of proper medical care and natural death that have resulted from a decade-long mental and emotional distress. Hundreds of the other refugees live in sedative medication. Despair and depression are prevalent among nearly 90% of refugees. A prolonged display of the leads more refugees towards suicide as a way out of their statelessness. Self-immolation that went viral in 2021 was a desperate 22-year-old Hazara refugee. He put a fire on himself in front of the UNHCR and IOM agency office in Medan city of Indonesia. It was followed by another suicide of about 40-year-old Afghan Hazara refugees on January 17, 2022. He was a father of 4 children.
from the absence of durable solution, and it is increasing occurrence signals of humanitarian catastrophe that is not necessarily initiated by guns and conflict to be viewed as an urgent humanitarian crisis. We once again call on human rights advocates that organizations are here, our voice, and rescue thousands of stranded Afghan refugees from Indonesia. Thank you so much. Videk onnan a sor, videk dudek a sor, vagy? Process, process. Process, process. We want process. Process, process. We want fast process. Fast process, fast process. We want resettlement. Settlement, settlement. We want resettlement. Yönetiyor, yönetiyor. We want justice. Yönetiyor, yönetiyor. We want a normal life. Yönetiyor, yönetiyor. We want a normal life. Yönetiyor, yönetiyor. Yönetiyor, yönetiyor. Yönetiyor, yönetiyor. We want a normal life. Yönetiyor, yönetiyor. We want fast process. Yönetiyor, yönetiyor. Process, process. Process, process. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want a normal life. Yönetiyor, yönetiyor. Process, process. Process, process. Justice, justice. مجدداً روبروی دفتر سازمان یونیسیار است که پلیس های امنیتی اینجا صف بستند محض احتیاط. Resettlement, resettlement. We want resettlement. We want fast process. Process, process. Justice, justice. Justice, justice. We want process. We want process. درود بر شما دوستای عزیزی که تا حالا ما را یاری کردیم و تا حالا با ما بودین، و درود به همه دوستان عزیزی که چی امروز و چی در آینده ها این تصویر غریبانه و این صدای مظلومانه پناهجویان فراموش شده در اندونزی را میبینن. و از همه شما خواهشمندیم که این تصویرها را تا جایی که میتونین شیر کنید تا همین صدای به گلو خفته ما پناهجویان فراموش شده در اندونزی یک مقدار بیشتر رسانه‌ایش نه، یک مقدار بیشتر بازتاب پیدا کنه تا باشد که به گوش انسان ها و یا سازمان های حامی حقوق مهاجر و یا کشورهای پناهنده پذیر برسه. ما شما را به خداوند پاک میسپاریم و خوشبختانه امروز دادخواهی ما هرچند که بسیار یک راه طولانی را به صورت پیاده روی پیمودیم و از این بابت گفتیم خوشبختانه که بدون کدام مشکلات، بدون کدام چالش امروز دادخواهی ما تا اینجا، تا مقابل دفتر سازمان یونیسیار آمدیم، رسیدیم. به خیرت بیانیه ها خوانده شد، شعارها داده شد. راه طولانی را از یک راهی که بسیار حجم ترافیک سنگین داشت الحمدلله به خیر و خیریت عبور کردیم و از همین الا برای دادخواهی های بعدی از همه برادران عزیزی که نتونستن به هر دلیلی که بودن نتونستن شرکت کنن، انشالله در دادخواهی های بعدی شرکت کنن. باور کنید که تنها راه آزادی ما از این برزخ همین دادخواهی خیابانی و مدنی و سلسله آمیز و زنجیره‌ای ما است. درود به شما دوستای عزیز، شما را به خدای پاک میسپاریم.